Sawubona, namhlanje sokwenza u-ice cream wama-Oreo. So nazi izinto esizoyidinga-ke kodwa ngizozibhala kwi-caption. So into ezokwenzakala ukuthi soshaya amakhekhe kuqala, siwaphahlaze nje impela, ngisebenzise le nto yami-ke yokugweca laphayana. Kodwa-ke yami lana soqala si-whipped cream sisebenzisa le i-hand mix because anginayo i-stand mixer noma yini i-hand mix-ke lena. Awukwazi ukusebenzisa imfoloko noma i-whisk yafine ungayisebenzisa le yasendlini ejwayelekile, kodwa kuthatha isikhathi kwenza ngale engadingi i-effort eningi. Yeah, and then ngase ngifaka-ke i-condensed milk, ngase ngi-eda nelona ivanilla. Ivanilla ungayifaka ngisho ekuqaleni ngenkathi usahlanganisa u-cream wodwa, uyabo ukuze izinto zakho zibe lula, kodwa-ke kuhlangene nalana-ke. Ngase-ke ngiyakuhlanganisa, awusahlanganisi nge-hand mixer le kade siyisebenzisa, sengihlanganisa. Ungasebenzisa ngisho isipuna lana, yabo. Le nto le ngiyisebenzisa ngoba kuba lula ukususa emaceleni u-cream njengoba ubona nje. And then la ngizokwenza ama-layers-ke. Njengoba ubona ngifake u-cream eza phansi, ngase ngi-eda amakhekhe ngaphezulu. Angazi ngenze kangaki yazi. Angazi ukuthi ngenzela ama-layers amangaki, kodwa-ke kukuwena ukuthi wena uthanda amangaki. Mhlawumbe ungaqala amakhekhe ngaphansi, u-ede u-cream kanjalo. Kodwa mina ngiqale ngo-cream ngase ngingeza ngamakhekhe kanjalo-ke. And then ngizoyenza up until iziphele-ke into yethu, and then bese sikufaka efrijini for 4 hours. Ngeke, I feel like 4 hours imncane, mhlawumbe overnight, yabo. Mhlawumbe yenza ngabo 7, mhlawumbe uyikhiphe vele obvious ngovuka ekuseni uvuye ice cream. Kodwa kuyasifana, angeze uvuye ice cream ekuseni. So I'm sure ungayijabulela kakhulu ukuthi uzovuka ngakusasa uthi konje ngizela ice cream izolo, uthi ngikubheke ukuthi unjani, and then-ke bese uyawudla-ke and ubumnandi. And uma kuthiwa mangikhomparisha ukuthi umuphi ubumnandi kakhulu kulo wama-blueberries, ulo we-Oreo okanye owama-strawberries, ngathanda kakhulu ama-strawberries okudlula wonke, kodwa nalo bumnandi, lo wama-blueberries bumnandi. Ngiyabonga nje kakhulu guys, nange i-support eninginikeza yona, ngiyanithanda, nisale kahle.